adosten dugu. Etorri jauna. Giza eskubideen eta pertsonaren duintasunaren begirunean oinarritutako hezkuntzaren aldeko ahaleginak berrestea, edozein sede edo egokieraren gainetik. Presidenta del Consejo Escolar de Euskadi, Luis García Gurruchaga. Redoblar nuestros esfuerzos por una educación basada en el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona por encima de cualquier fin o circunstancia. Euskal Herriko ikastolen gurasoen elkartearen presidentea, Usoa Urbieta Andrea. Iraganean, orainaldian edo etorkizunean, giza eskubideen urraketaren edozein justifikazioaren aurrean jarrera kritikoa indartzea. UFEPA, Unión de Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos de Enseñanza Libre de Euskadi, Juan Carlos Aureli. Fomentar una actitud crítica frente a la justificación de la violación de los derechos humanos en el pasado, presente o futuro. Kristau Eskolaren zuzendaria Mikel Ormazabal. Eskubide horien austearen ondoriozko biktimekiko elkartasuna eta laguntza erakutsiko dituzten jarduerak sustatzea. Comisiones Obreras Sindikatuaren irakaskuntzaren idazkari nagusia Pablo García de Virguña. Promover acciones tendentes a mostrar la solidaridad y apoyo a todas las víctimas de la conculcación de sus derechos. Ikastolen elkartearen lehendakaria Koldo Tellitu Mejía. Beretako bizikidetza demokratikoa sustengatu duten balioak eta jarrerak indartzea. Hezkuntza esparrutik hasita, gizarte osora joan. Baqueola, Centro para la Mediación y Regulación de Conflictos, Gorka Ruiz Santana. Fomentar los valores y actitudes que sustenten una verdadera convivencia democrática desde el propio entorno educativo hacia el conjunto de la sociedad. Baketik Fundazioa, Jonan Fernández. Gure hezkuntza komunitatean eta gure gizartean kultura demokratikoak finkatuko duten jarduerak adostuak eragin. Eusko Ikastola Batzar, María Teresa Ojamuren. Concitar acciones consensuadas para asentar la cultura democrática en nuestra comunidad educativa y en nuestra sociedad.